Anya laki din! Day, narabyan ka matsi ka bakla. Ha? Ay, una na. Nag-overtime kami ang nagpuro si Tibunga ti Kamatis. Amulan ni Uncle Pedro ibangkag na. Ay, nagsaya atan ngay no kasta. Dakkel mo't at itangdan nyo kan kwa tagub overtime kayo pa'y gayam. Manong ay titangdan nyo iti agmalam. Ha? Ay, kwa. Basit lang nana. 600 ti agmalam plus 150 abayat ti overtime mi. Tapno malpas lang ti panagpuros. Isa 750 amin Nay, dakkel mo't gayam. Basit lang nana. Umalay nga igatang iti abasto dagiti kakaanak ang agis eskwela. No, makitangdan ko mamot ti manugang ko. Ay nasaya at kuma. Ha? Nagsadot to mo ti salit nga asawa ti anak ko. At dalatan iya unag ti balaydang agmalmalam. Anya? Ti amo na laeng nga aramidan. Kat agpadakkel iti mabagbagay. Hay, anya lakit din. Ay, sana all, nana, agpadakon. Si kakit di may, kasanumit anay baga nagsadot ti manugang mo. Kat, nagsadot mo at talaga. Ay, apo, nagado ngamin ti mabalin nga armon ti anak ko ide. No, apay pa lang ngamin aday ya aberta ti kayat na. Anya! Nagsadot kunak tumaut. Siyak pa yan ti masiksikuran na mangkitkita kan kwa na nga dalatan iya unag ti balay da iti agmalmalam. Ay, salit. Mapalpalabas ko may titibinigat na mapanay tultulod ti apo ko medyo pagadalan. Wow, nagitultulod. Angam no, kalpasan na kumati pa nangitulod na. Mabalin mo't amapan makitangdan akas kini bakla. Sa dino ay at ipakitang tangdanan ni Baklayta. Kat no makitang tangdan nagpuros itimulan ni Pedro Akamatis ijibang kagda. Nagdakkel ti tangdan na si ka. 750 iti agmalam ko naman. Nagdakil nga ron ta. Nagdakkel kunak tumaut. Kaslakas to'y ni kadakkel. Iso ano makitang dan kumamot ti manugang ko, ay nasaya at kuma. Ngam, kasta unay mo't asadot na. Ay, yan niya laki din. Ay na, uray si ka, imbaga na kan kati kasta, mare? Katuan. Nagsadot ka kanwa manuga. Ay, makapasan na ay. Ngam ala, wanan man. Nagsadot na nagsadot. Basta amok iti bagik. Amino-minuto kat adamot ar-aramidak. Katuan. At papikto ka din iti daya abakat. Amumutin to ugali ni katugangam. Nagala sipod pa'y. Sa bagay matkit di Ngam ala, bayan talata. Tano dumakkel to dagiti anak mi, tay saanan ang masapul ng itultulod kan sukunan iji pagadalan. Makitang danak to mo, tapno awan makunkunana. Di ka latabaybay ang daya abakat. Naganglem to malati payod na. Ay, una yan. Naimbag ko mga ron, naibaga naman. Nga isunti mangitulod ka dagiti anak mo, iji pagadalan. Tapno makitang danak nga rod. Ngam saan mat? Awan mat. Adalahang di ta igid amapan makichistismis. Ay, nagala sa talaga ti ugali ti katugangam. Katugangan apulos ajak arapapen. Never anya laki din. Amom lakay, nagalas at talaga ti ugali ti inam. Ha? Tapay manin bakit? Ay, agasam man, tamapanakmot gayam ichistismis ka dagiti kaaruba nagsalutak ka no. Ay, apo aya. Anya? Inal daw arumrumuharak amang itulod kon mangsukon iti anak ta iti pagadalan. No maitulod ko ida, agawid aktap no aglaba, agdalos kan agluto iti pangaldawam. Sa ita, kasjepay lang, ti mapan na ibagbaga. Anya laki din na ni nanang. Bayan, takasaritak tuman may papaniti day ta. Kasarita man, naimbag kumamad na agpresintang agitulod ka dagiti ubing, tapno makitang danak mat kuma, ngam saan mat. Napigsapay ti inam, ngam tila ang makichismis ti paglaingan na. Ha? Anya? Ay, pasensya ka, Noli. Ngam talaga ang marurodak iti inam. Nalabas mo't nanti mapan na ibagbaga nagsadota. Makapangariat ko naktumat.
Apay mo't akas jay ti mapanyo ibagbaga kadagiti ka aruba. Ha? Anyat ibagbagam no lay. Amin na mapanyo ibagbaga iti karuba ang nagsadot ta asawak. Itandanon damot lang ken kuana. Anya? Nanang pangasiyuman. Sardengan nyo day tangar aramiden nyo. Saan mo't apod no day ta? Anya saan apod no nga ibagbagamat? Kita man dagiti kukumari ni Berta. Makitang tangdanda. Amo da atulungan ti asawa da. Gam ti asawa mo ngay kuma. Anya? Adalatan iti balayaw nga agmalmalam. Tila ang agpadakkel iti mabagbagi ti amo na nga aramidan. Ay, anya laki din. Nanang? Syakti inam. Isu arumbag lang nga syakti kanunungam. Saan kat ati asawa mapinidot mo lang ni tayong igit? Hay, salbag! Nakasarita ko ni Uncle Pedro, kumari. Kasta ka de. Kita niya nga iti kunanaking kamare. Ay, kat nagwan Ay no, nagsaya atin no kasta. Agkadwata nga rin ang makitangdan ken kuha na intong bigat. Wan ako kumari, umayak man man. Kasanon nga dagiti anak yo. Apay, nagpresenta ka rin ni Katuga nga, mamangitulod ka na kwada iti pagadalan. Ay, patsyamat na dyan, kumari. Nilakay ko ti mangitulod kadakwada tawan trabaho na inton bigat. Ay, kunaklaki din no ni bakit minda ti mangitulod. Busy day dyan, mari. Busy, amapan makichismismis karagitipada na chismosa karoba. Bayamlatan mare. Tinapatag, amom iti bagim, asaan apod no, ti mapan na ibagbaga, nagsadot ka. Anya laki din. Dadaol samutan ti panunot ti inam noli. Ay, diyak mawatan ni Nanang. Uray kasano ti pan nakisarita ken kuana. Kat kasla saan na amawawatan ti maibagbaga. Kat, adakan ka day ta, ano kanunungam ti inam? Sa bagay, pudno mo timbaganakan ka. Isu ti inam. Isu arumbang lang nga isu ti kanunungam. Anya? Uray sana na saya ti aramiden na kanunungam lata. Salit kay di. Bakit? Saan mo takasta? Anya, saan? Wan gayam. Awan trabaho inton bigan. Isu asi kapay lang ti mangitulod kan mangsukon iti anak ta di pagadalan. Ha? Tainak man mo't makitangdan. Bakit? Pudno ti bagbagak. Nakasarita ko ni bakla. Kastamutan ni Uncle Pedro. Inak mo't makitangdan tap na awan masasaw ti salit nga inam. Ay na! Makapangariat mo't kat! Nay. Apay nga si kamot ang tinangso kon kadagiti ubeng. Apay ti asawam. Napan nakitang dan, Nanang. Anya? Wala nang. Napan nakitang dan na nagpuros iti kamati si Jan Uncle Pedro. Apaw! Talagaan na paanan nakitang daan. Siguro, tapno adamot pagpariband na. Akas kadagiti kukumari na. Nanang? Amok, ti ugali ti asawam nulay. Adap apal na. Isu nga uray nagdagang ti panawan. Napanmot ko no, nakitang dan kun kundate. Ay, Nakitang dan nga. Oho! Tatlo lang ada pagpapintas na. Salbag! Emaw, saan ka talaga mawatan? Ha? Idi saan pa makitang tangdan ti manugang mo? At da maibagbagam ken kuana. Sa ita na pa rin nakitangdan. At dalta makungkulam. Katpudno mo saan aya? Hindi. Kundit lang nga makitangdan na tapno da pagpapintas na. Nakitak nga men, hindi na minsan anak kapariband ni Luisa ka. Sigurado nga umapal, tinagsadot ang manugang ko. Isuan na panmutan ka no, nakitangdan Hey, diyak muking ka nga bakit? Nagdagaan ti panawon ita, gam na anusan na, at talaga, tapno lang ada igatang na iti pagpapintas na, aniya lakit din. Ay no, po ayo!
Agong ungot ka manan bakit? Wanan ba ina talaga ti inam nuli? Anya, taapay manan ni nanang. Idi sa anak ang makitang tangdan, napanainis istorya kadag iti kaaruba nagsadutak. Sa ita, anak panak nakitangdan, at dalat na masasauna. Anya nga tayo ti kayat na! Ay, bayam latta ka din ni nanang bakit? Aw-awatan ta ka dilat, santa bakitin. Makaw ahawatak matkat. Ngam nalabasan ti inam. Pasig mo na kay babay naktiraramidan na. Nguray saan matapod no, dagiti mapanay chismis. Bayam ta ka sa ritak to. Ay saanan? Uray saan mo nakasalita? Suntumot lang awan pagbalbaliwan na. Anya, Agawit kami langan ni Jaili, alaak dagiti anak ta. Agdanda kayo nga gina. Kanunungam ti inam nga awan sarsadbi na. Salbag ti amin na salbag. Ay pangasim kumare. Saan lak nga angawon akasta. Ay saan nga gang angong kumari. Pudno ti bagbagak. Apag isong agbakasyon na nagiti ubing. Isong agawid kami langan ni Jaili. Ay, unay kat ngaminan ay aday akatuganga. Nagalas at talaga ti ugali na, pati rupa. Agasam man mat. Idi sa anak ang makitang tangdan, ada masasauna. Sa itari muwarak mat anak kitangdan, adalat ta! Ay, hindi ka pala dinurab tagnaka. Salbag ki di dayjay. Nauma ako na talaga, kumari. Diyak kumakait ti agawid ija iliming, no kastoy matlang nga kanayon. Ay na, saklatan ti umadayo. Makapasin na ay kamot, Berta. Makapa-stress tumot namin ti katugak. Isudalatan nga ginati agdan na tagkinkinawatan damat. Isulatan ati mga sikaso iti anak na. Anyan lakit di. Anya, ay nagawid ang ni Berta iya ilida. Kat, intugot na nagiti ubeng. wala nang. No saan ko mga minakastater aramidan nyo kenkwana? Saan na kumaan na panunot ti kasjay? Anya, Nuan niya launay ngamin ti mapanyo itis-chismis iti karoba. kwa. Anya nga ita, napunwan lang arot ti pakat ko. Nagawid lang arudan. Ay po, dahit ako matibaliwan yung aramid nanang. Bakit kayon? Ngum kastabay laang ti pakumikuman nyo. Ti agchismis iti tao. Ti dakas na, ti manugang yu pa mismo. Kwa. Anya, pakaragsakan nyo kada apimanaw dagiti agiinak. Saan ba't akasta, anak ko? Anya nga ro dita. Mala, di ka madanagan. Agsublidan to ka din ulay. Dalag mon, aya. Dita, pimanawan ti manugang mo kinapukon, kapitaramid mo pakpakitan. Si kakit di ma. He, no saan kumagapoy taramid mo? Saan kumamapasamak na ita? Day tangiwat munto mga ti problema, yalaki din. Agsublidan to ka day. Imposible mo ano, jay dalatan. Kon na lang mo day, Ay, kit numapasamak na itang agsublidan tao. Pang-aasim ko matasardeng ngame, ti panagchismis mo iti manugang mo. Katuanan, anyangay nga raw. Nagsingpit ti manugang mo. Mapan mo ibagbagay ti tattawa nagsadot. Hindi nga ita, saan lang aro na nakaano sa'in? Ala, Stone, agsublidan taw kunak mananay. Bakbakitan ka kaslasan na makamaamires. Ay na, makabanog laki din ay ati aglaba iti kawas maunulay. Ha? Sa anak pa'y anak kaluto iti pangaldawam ata, naglabak mga raw. Anya ita, mariknayo ang makabanog tar aramidin ni Berta idadapay lang ditoy. Ha, Nanang, no saan ko mangamin agapu itaramid yo? Saan ko maamapasamak ti kastoy? mala, hustaw na nakaw. Pasensya kay kuman. Amok mo't abidot ko ti amin. Kasaritam ti asawa, tagsubli na dito yan.
Ta iso ti mga sikasukon ka, ay jak magayam ka ba ilan? Anya? Ibagam kan kwa na saanan ang maulit pa iti inararamid ko ide. Promise! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Naimbag abigat mo, Mari Odette. Kastamat ken ka, Mari Lydia. Anya ti umay mo gatangan, Mare. Saan ka gumatang, Mare? Umay ko lang kumaibati na ti bayad ti parcel ko. Aga, samanday ta, Mare. Di ka mo't maibusan iti parcel. Pangkusina ti inorder ko, Mare. Awan nga min oras ko amapan iji sentro. Sakit ada trabaho kita, Mare. Nimot na nang, busy iji garden na. Awan ti mang receive. Kan may mayat matlaang no dito istor mo ti pangibatsak. Iti kasta, kat saan mabanog ti delivery rider amapan iji balay me. Ay, uwan, Mare. Okay lang. Mano ti parcel mo, Mare? Dahito ti listaan, Mare. Nakalista amin dita. May sa rider ti umay mangi deliver. Uray saan mo nga alaan ti barya, Mare. Ibagam keep the change. Tip para iti umay ag-deliver. Ay, okay, Mare. Bali, talo a parcel ti receive ko. Wan ko, Mare. Dahito'y mat para kan ka. Tapno adamot at igunggunam amang receive iti parcel ko. Ay, okay, Mare. Agyaman aklaunay. Isupay mo't dayta, ah. Hello, sir. Hello, madam. Ada ti talo a parcel mo. Pangideliver ka di. Ada ka dito'y balayaw, nga mawam mo tao. Ay, wan nga agpaiso. Nalipatak mo nga, nag-text kada kayo, sir. Ay, pasensya kayon. Awan tao di tabalay ita. Iti ayan ti kumarik laangan ti pangideliveran nyo. Ada ka dito'y imbati yung pagbayad yun dyan, ma'am. Wan, ada kwarta nga imbatik iti kumarek. Saludsudam to, iti store na. Okay nga rod, ma'am. Agyaman na klaunay, tas sinumbatan nyo ti awag ko. Awan anyaman na, sir. Pasensya kayo na, jak na sungbatan ti imo na nga awag yo, tamadama ti trabaho. Naimbagngal daw yo, madam. Dayta ka din di parcel ni Mari Lydia? Uwan, madam. Ay, nakita ka itay ngam nagdirdiritso kamat ngamin. Diyan kami amwa dito istoryo gayam man tinang ibatyan ni Ma'am Lydia ti bayad na, ma'am. Wen, kanayon ngamin nga awan tao di tabalay da. Busy da. Iso asyak mo ti pangitaltalkan na iti bayad ti parcel na. Ay, mano nga minon dayta? 1,257, ma'am. At iti bayad. Awan ka diti lower bill yo, ma'am. First deliver ko pa lang amin dito eh. Awan pa iti baryak. Sige, mang tedak iti 1,3. Bali, adda suklik a 43 pesos. Ay, agyaman na klaunay, ma'am. Pasensya kayo na. First drop ko ngamin dito eh. Ay, okay lang. Adamot siguro 43 pesos mo dita. Ay, adda, ma'am. Mabit lang, terwar ko. Ops, ano di nakita ko, Odette, bakit? Na, apay akasta ka man ng Ignacio. Anyat parikot mo. Anya di nakita ngay may da-deliver. Anya kalakit din ayalakay. Saan ko ako day jay, anya? No saan mo ako kwa? Kita man nga ron. Na, di ka mamati kanyak? Kita atap no makasigurado ak. Amangan ko nak no ul budan nak manan. Amangan no jak mapupuutan kat maibus ti puunan ti store. Aday tao, ming-mingam man anasaya at nunagan ko dayta. Nagan mat ni Mari Lydia tinakasurat. Wan, taparcel ni Mari Lydia talaga dayta. Imparisib na laang kanyak, tabisi da. Awan tao jabalay dayta.
Kunaklakit din no parcel mo manayon. Saan ah? Mapan ko pa'y alaan ti parcel ko iti ayan ni Mari Odette, nanang. Di udit mo, pi, manaka na yun ti pagibat-batsyam iti bayad mo iti parcel mo. Amagan dumataktak mo, pi, man jay tao, anak ko. Nanang mat, saan ko mo't aliblibre ang ti serbisyo na? Anya nga raud. Ikak mo't iti kwarta na, nanang. Ay, nasayat nga rod, ano kasta. Tapno awan may bagbaga na kang ka. Wan nanang, amok daytan. Mala, mapanbungar rudan alaan, tapno di ka marabian. Ang mga no agtudo pa ikit de, inton madamdama. Kayo mampailang tagbantay dito istor, tata. Sa dino ti papanamaya, Odette, anak. Mapan ko itulod ti order ni Mari Sasa ijabalay na, tanag-text itay. Saan ka no ang makaumay? Agawit ka dagos Amangan kunak no, mabayagan ka manen ijay. Anya lakit din ni tatang. Wen, agawid ak to adagos. Ay wen gayam, no umay ni Mari Lydia, itadyulatan ti parcel na. Ayan ti parcel na. To'y taluan na kasupot, tatang. Kukuha na amin da ito'y. Okay nga raw. Awan ti sukli na. Awan, tatang. Ti parcel na laeng, ti itadyo no umay na alaan. Da kayo maggahim ti agbadbanday ti istor ni Mari Odette, Tata Doming. Siyak nga raw. At in-deliver na itayan na Sasa. Kapampanaw na laeng itay. Kasta ka di, Tata? Ti parcel mo ka day, ti gagaram. Wan ko ma, Tata. No adda imbili ni Mari Odette kada kayo Ay way, anda talo a parcel mo ditaoy. Husto ka day, talo laeng. Wan, Tata, talulaang nga talaga ti parcel ko. Oh, awatem na kaong. Agyaman ak launay, Tata. Awanan yaman na. Awan mo ti parcel dito, tatang. Imay ka din ni Mari Lydia itay awanak. Way, himay na inala itay. Anya nga itimbaga na kada kayo, tatang. Awan matkit day, nagyaman laeng. Okay nga rod. At least, naksayanan ti pampanunutek. Awan ka day, taramida. Mapanak ko mapay, di kusina. Kasangsangpet ko lang, tatang. Apay aya, amapan kayo iji kusina. Sikapay lang tagbantay ti istor, tagtimplaak lang iti kapek. Di man unay takapi, tatang. Wen, basit lang anak kao. Agatas kayo laangan. Narigat no kumaro man ti an-an na yan yo. Da kayo matlaang ti kaase. Asilaw dyan kinasarita yung di cellphone nyo, nana. Di antim asusana, anak ko. Apay ka, no? Agbakasyon da angkel mo, Lucas. No kasta? Agawid da di ti Pilipinas? Wan, into no may alawas ka, no ti isa sangpet da. Anya nga ro ti plano yun, nanang. No awan ko matyaramidam, agpasyarta ko may dya lugar da. Mailiwak betan ka nagiti kakabsat ko, anak ko. Kasaditak nga umuna ti boss ko, nanang. No umanugot, di mayat. Mabalin nga agpasyar tayo. Manungal daw ko mananang. Uray, dual daw laang anak ko. Mabalinan day jay. Tinapatag,
Kat makitak manad, dagiti kakabsat kao. Uray adda video call ka sa balilat tamit at personal. Okay. Ipadas ko akasarita ti boss ko, nanang. Kat sapay la ko mangarod to umanugot. Awan ni kumari mo, Dad. Nagpurkes itila ko na. Anya nga oras nga tanga agawid, tata. Dahil talang, tijak masigurado. Ada ka di ibagam ken kwa na? Ibatik ko mamanan ti bayad ti parcel ko. Agawid kami ngamin iti lugar ni uncle ko kat awan ti mabati iti balay. No basta ibatik ngamin iti gate me, amangan mo to andamang takaw. Ibatim latan kanyak. Sakton, timangtad ka ni bakat ka. Okay lang ka di? Wen, okay lang. Saan mo ta narigat dahil ta trabaho? Itad ko lang mo. Ay na, agyaman naklaunay. Dahito iti bayad ko, oh. Kas iti sigod. Pakibagayo kan Mari Odette, asaan nan nga alaan ti barya. Itad na laangan iti rider. Dahito yung mati para kan kwa na. Tapno adamat gungguna na amang receive iti parcel ko. Okay. Ibagak to ken kwa na inton sumangpot. Ulitam tumutla nga i-chat Taamangan na damalipatak nga ibaga. Idulin mo na iti bakit. Na? Anya day ta Ignacio? Bayad ti parcel ni Kumarim Lydia. Si kakanumanan ti mangi-receive. Day talaang tinted na? Woy, di mo kano alahan di suklay. Itad mo langan iti rider. Na? Awan timbati na agungguna? Iso da ito saan na naka-envelope. Para ken kakano. Kunaklakit din no nalipatan na mutten. Anya kalakit din bakit. Kumarim mo't di tao. Apay masapol nga ikan nakapailang iti gunggunam. Ay kat syempre Saan mo ta mabalin na libre na ti serbisyo? Anya kalakit din Ignacio. Di mo ammo ti kunada nga extra income mo. Naimbagngal daw yung ma'am. Parcel ni Ma'am Lydia. Mano amin? 963, ma'am. Bayad. Ada pa'y suklik dita Uwan, ma'am. Ikan naklangan iti 3. Taikan kayo ti 40 pesos. Anya lakit din. Pasensya kayo, ma'am, Agyaman nak, ma'am. Ikan kayo mo iti 40 pesos. Agawaam, tani, ada pa'y gumatang. Parcel ka din ni Lydia da dyan? Wen lakay. Apay ngayon nalam pa lang ti sukli ngay. Ha? Nakita ngayon nalam ti sukli bakit. Imbagak mutkan ka nga itad mo iti delivery rider ti sukli. Tip na kano kung ti kumarim. Ay, kuwang amin lakay. Anya kalakit din bakit. Para 37 pesos lang, kupitan pa Na, di mo amaw ti kunada nga extra income si ka, Ignacio. Saan na para kan kaday ta akwarta ngam alam kit din. Agawam matpi man di delivery rider iti kastangar aramidam baka. Hello, sir. Yes, ma'am. Na-deliver ka din ti parcel ko? Uwan, ma'am. Nasayaat mat nga rod nung kasta. Intad ka di ti kumarik ti tipyo? Tip? Awan mo't indad na, ma'am. Ne, kasano nga awan? Kat imbagak mat nga oray saan nan nga alaan ti barya. Iso ti tip mo kuma. Tunggal at ipa-deliver yung parcel iti store ti kumariyaw, ma'am. Kanayon ko nga ito ti barya king kwa na, ma'am. Anya? Ay, unay na di amari udet. Tunggal mangibati ak ijay, kat ada ka na yung ti tipyo. Awan mo't tititid na, ma'am. Ay, una yan. Mala, isend mo ti Gcash number mo kanyak tamang isendak, sir. Pasensya kayo na. Jack-am mo akas tagayan ti aramidin ti kumari.
payan, Lydia, anak ko. Anyat inaramid ni Odette, aya. Ag-agawan na, dagiti delivery rider, nanang. Ag-agawan na. Wan nanang, di na ito ditip para ko makadagiti deliver iti parcel ko. Ibulbul sana mo't gayam. Anya, Talaga asan ang mapagtalkan, dahi ako mari. kasano nga rudan day ta? Kasaritak to agawid tayo nanang. Saan anasaya at tikas di nga aramid na. Uray na minsan, awan pa'y gayam tinaited atip ta nagdiretso mo't gayam iti bulsa na. Adto iti parcel mo, Mari Lydia. Agyaman aklaunay. Awan anyaman na, Mare. Aywan gayam. Intad mo ka dititip para iti rider nga may nang i-deliver, mare? Ay, uwan, Mare. Apay ka di, Mare. Ay, di ka man agul-ulbud, mare. Ay, anya kalakit din aya, Mare. Sa anak mo't nga gululbod kahit. Ay, nakasaritak ti delivery rider. Anang in-deliver iti order ko. Kat naku na, al-alaam ka no, ti sukli. Ha? Saan anasaya at ti kasta, mare? Agawam mo, ti padam a tao. Ay, adamot intad ko, Mare. Mare, di ka kadi agulbod. Tadjay delivery rider a mismo ti nakasaritak. Isu tinangibaga nga awan mo tititid mo atip. Saan anasaya ti kastang aramid mo, mare? Al-alaam ti saan mo't aparakan ka? Eh, Mare. Maudi day to yun nga iparesib ko kan ka, mare. Adala nga rodan tititid ko agunggunam. Kastapay ti aramid mas. Anya lakit din. Anya kalakid din anak ko. Para kwarta laang. Isupay kumamot day jay atatang. Sayang. Awanan ti extra income ko. Ikan nakalangarudan ti kumarim iti gungkunam. Tagi kurangem pailaang. Nailaw anak lang, tatang. Anya nga ita. Nakarkaraw nga awan extra income mo. Day tangarod, tatang. Isupay kumamot jay itad ni Mari Lydia agunggunak. Day takot nga main. Agawam ti saan mo taparakan ka. Anya nga ita. Di na kan pagtalkan ti kumarim. Ay, sayang at talaga, tatang. Agbalbaliw kan anak ko. Dakas ti kas dyan ngay naramid mo. Wan, amin tayo kaya't na ti extra income. Gamno sana parakan ka. Di mo kumamot ibulsaa. Di mo agawan ti sana parakan ka. Di kagbalin ngagtatakaw gapulang iti kwarta. Iti kasta, sana madadaal ti panagtalag ti padam atao ken ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Okay, sir. Bye. Sino ti kinasarita mi ti cellphone mo? Sabet, bakit? Ay, di ko mareklakay. Kumare? Kat no sir ti awag mo ken kuana. Unay kan Joel. Saludsudam mat amin nun. Andaman siguron planom dita, jak amo. Masapo larumwar ka kabayatan ti panagsarita yo. Confidential nga rod tinagsaritaan mi. Saan amabalin amaamuan ti uray asino. Ang mga nulending, wan nulun manan dayta. Inton kwan, agparikot kanto manan no panagbabayad din. Insarden kung dagita loan kas lakay. Anya laki din. Siguraduam lang. Nya kayat nga damanen umay agsinger diti balay. Wen awanen. Fully paid ti loan kan lending ko anya. Adaak nanang.
Anya ti masapul mo, sabay tanak ko. Adda ka din ni Hilda, nanang. Adda trabaho na ita. Nasaya at met nga rod no kasta, nanang. Mayat ti timing ko. Awan ti kontrabida a babae dito'y balay. Ay, anyat ko nam. No anya ti nangagyo, iso day jayon, nanang. Ay, anya ti kapeyo? Adu amo ni ading mo ti agdiskarte. Iso asaan kami amaawanan iti makan dito'y balay. Ay, kat mayat makikape ak nga rod, nanang. Manakman no naimas met lang ti kapeyo. Agpakada ako, nanang. Nakita ka naggapo kay ti silad ni ading mo, Hilda. Ah? Ay, kuha, nanang. Anya manan ti inalam ijay. Awan na, anya kumangay ti alaag ti tananang. Sigurado ka? Pagan anok ngay met dagita gamit day jay ahilda, nanang. Addala kinita. Sigurado lang. Tamangan no ibaga namanan nga damapukpukaw agamit na. Ni nanang met. Anyat pagkitkitaan nyo kanya kaya, agtatakaw. Ay na anak ko, ibagbagak laeng. Saan mo ta kayat asawan day tangag tatakaw ka? Jakla kayat nga agapa kayo manen kin no adda mapukaw agamit na dita. Naksayan ti kape nga indulin ko, nanang. Asino tinangkasay? Bawal mo't kada kayo ti instant coffee, nanang. Ay na, imay ni manang mo asabit itay anak ko. Katrin namanan na ti kape. Anyat ginagara na diti balay, nanang. Awan mo timbaga na, imay laeng nakikape. Naimbag man ta di na inala tinagyan iti ref kan cabinet, nanang. Di na mo't pagan ano anak ko. Itaman pa'y. Adda siguro moten at abastuda. Nasaya at mo't nga rod gimatang damot, nanang. Tapno di na pagpalinan a grocery store ti balay no kastang umayda. Agrubat ako, Joel lakay. Sikapay lang timaka mo kadagiti ubing, ah? Sa dino ti papanamaya. Adda kasarita kagayim ko. Anya nga ito yung naka-envelope ng bag mo. Oops! Mutoy day tanga envelope. Na, Saan naparakin ka day ito anya? amangan mo't no papeles ti lending day ta. Saan? Mamin ano ka di nga ibagakin ka nga insardeng kunday ta alending. Alawanin. Agrubot kang rodan tapno makaawit ka adagos. Mapanak iti garden inton madamdama. Awan kadwa na iti ubing iti balay. Wen, anya ka lakit din. 2 hours lang ang arumara. Agsubli akmet la adagos. Dahito ti isaldak ka na kayo, sir. Titulo mo ti dagaday tayo awat mo, sabit. Wen, sir. Saan mo ta Hilda tinagan mo? Ni ading ko dayta, sir. Ay, sana mabalin na. Apay nga isaldam kanyak ti titulo ti daga, saan mo't anakanagan king ka. Di kay madanagan, sir. Saan kayo nga itarayan? Ang mga nagreklamo ti aking kuko ti dayto at titulo. Anya kay lakit di matan, sir. Kabsat ko nga rod ti akin kukwa iti dayta at titulo. Napagsaritaan min ti may papan iti dayta abanag. Siguradum laeng, tadyak kayat ti gulo. Wen, awan pagdanagan niyo, sir. Iti jukit din ti kwarta. Tap numalpasan ti saritaan. Good for 6 months laeng dayta ah. Wen, sir. Kalpasan ti innom abulan. Isublik ti kwartayo. Agraman interes. Amuyo mo ti cellphone number ko. Nalakalaang akontakin naknukwa. Lakay, mapan mo man bagkaton ti doa karton ti groceries di ta tersena. Groceries? Wen, abasto tayo iti doa lawas day jay. Nangalami ti kwartangin market mo.
Awan pa mo't inla ko tayo anateng Siyempre, nadiskitarak. Pangala ako mangay no bilang. Ay, madanagan akong bakit. Nagadulakit din adramam dita. Amangan mo't no illegal tinagkapan ti kwarta ngayon market mo. Illegal mo't asasawam dita. Anya lakit din aya. Wano saan amangan no nagtaod dahi ta iti takaw. Saan nga road? Nagato nga ibagbagam dita. Mapan mo kit din bagkatan. Tamangan dong tudong. Matidtidan day kaya sigurado. Sapay karton lang tinakaikargaan na. Amangan no maipurwak ijay. Hello? Kumusta nga itibayad mo, sabit? Alpasin tin na mabulan na saritaan ta. Sir, mabalin ka di nga ikanak iti makalawas apawayway. Inna mabulan lang ti saritaan ta. Ururayak ngamin ti pagbayad ko kada kayo, sir. Kaano arod nga yung agbayad ka? Ikanak lang iti makalawas apawayway, sir. Agbayad akto kada kayo. Sige. Ikang kay ti makalawa sa pawayway. Ngam sigurado may subli ti kwartak, agraman interes na. Tapno may sublik mo tayo, dahil titulo ti dagang insaldam. Sir, di kay madanagan. Agdiskitarak iti ibayad ko kada kayo. Di kay madanagan, tadyak itarayan ti utang ko. Magkapi-kapay ka ba, guys? Agyamanak ka ba, guys? Anya nga mina ang tigagaram. Amangan kunak no kayat ni Hilda nga ilako ti dagana ije laod. Dahita tijak sigurado ka ba, guys? Saludsudem tuman no niya ti may bagana. Agbirbirok ngamin di anak ko iti daga apagpatakdaran na iti balay na. Nalagip ko ti daga ni kaanakan Hilda ije laod adi na maasikasaw. Wen tabisi iti negosyo na. Idi pa'y aplano na amulaan day di adaga iti nyog. Ngam di na mo't masangaw. Wen nga raw. No di na maasikasaw ket kayat na nga ilakaw. Ibagam to kanyak ka ba, guys? Sige ka ba, guys? Ibagak ta itex nantuken ka no anya ti desisyon na. At damo number mo kenkwa na. Imay na angkal mo duming dito'y balay itay, Hilda, anak ka. Anya ti imay imbaga ni Uncle Doming, nanang. Imay na sinaludsod no kayat mo kano nga ilako ti dagam ijay laod. Agbirbirok kano nga minti kasinsin mo iti pagsaadan ti balay nga patakder na. Ay saan, nanang? Jacket nga ilako day di adaga. Kaano di mo matmasikaso, anak ko? Adan to, nanang. Agpamula akto tinyog. I-text mo nga rod kin ni uncle mo asaan mo nga ilako day jay. Wan, nanang. Ada planok iti day di adaga. Makumay kumaklaang saan pa'y anarugyan? I-text mo nga rod ni uncle mo tapno am muna. Tapno agsapol dalaangan iti sabali agatangan da. Nanang, Napay ka day. jak mo tan makita ti day di laod, nanang. Anya? Mapukpukaw ti titulo ti dagak. Asino kumangay ti daduma ang mga anak ko. Amangan no adalaang dita, di mo makita. Mabalintag sa ludsod, tata. Anya ti masapol mao nakaw. Amuyo ka din, no? Sino tinakanagan iti dayto at titulo ti daga? Ay way, ni Hilda, kaanakak dayta. Apay nga daken ka ti titulo ti daga na. Insalda ni Madam Sabit, tata. Anya, insalda ni sabitken ka ti titulo ti daga ti kabsat na. Wine, hindi pa napalabas alawas ti Judith na.
Narigat mo ta makuntak. Isa nagdesisyon na nga umaya dito lugar yaw, tata. Mabalin ka din nga isuro yaw, ti Balayda. Tapno makapagsarita kami. Ay una, diretsom laang to'y kalsada. Jay kakaiso na abalay ti murdong ti kalsada ti Balayda. Nagyaman aklaw na tata. Awanan yaman na baraw. Aywan, kukwak da ito'y atitulo, sir. Hindi pa'y napalabas nga aldaw asap sa pulak. Insalda ti kabsat mo day tati tulo kanyak, ma'am. Nagloko mo tanday di ama ng sabit. Isalda na ti saan namot ako kwa. Uwan nga rod, ma'am. Kita, marigatan ako namang singer. Mapan kalaangan iti ayanda. Isurok ti ayanda kada kayo, sir. Uwan man, ma'am. Jak amo ti aramidag. Nangaro na kit saan namit ako kwa ti insalda na. Inton sumaruno, di yun akseptaran ti titulo no saan nga isuda ti nakanagan. Uwan, ma'am. Lesson learned da ito'y kanyak. Doon sumaro no, agbalinak nga stricton. Dahil ti kasasayaatan nga aramidan nyo, sir. Narigat ti agtalak itipada tayo at tao ita panawan. Anya tar aramidan day tao dito balay, Hilda. Anya pa'y kumamanang. Ang singir iti bayad ti utang mo Anya? Awanan ka iti bain? Isaldam pa yan ti titulo saan mo mat ako kwa? Ay kwa. Agpalawaga ka din ko. Ni sir ti kasaritam. Nagturod kan tomat. Bayadam ti utang mo. Tapno maala kong ti titulo ti daga. Pangaasi maading ko. Parikot mo dayta. Dinakman iramraman iti kalukwam. Indulin ko ana imbag dayta at titulo iti balay. Agasam man ta nagturod ka anapan na ngala. Awan, babain mo amang isalsal da iti titulo. Asaan mo mo't ako kwa si kasabet. Pangaasim lang kay. Tulungan na ko mga agbayan. Pudno nga insardang mo ti lending. Ngamnay, tamot tan mangisal da iti titulo ti sabali at tao tinsukat mo. Tulungan na ko maalakay. Awan mo't maibayad ko iti day taalukas. Ura siyak, awan kwartak. Mabuteng akto pa nga umutang tawan pangalaak iti pagbayad ko. Kasano nga rodan day talakay. Ipangmuspusam Utang mo dayta, di rumbang laang ang bayadam. No may dadya amanang sabit tito'y balay. Di yu paspaster kan nanang Maiparit pa'y laang nga umay dito'y balay. Ang mga nutil-tila man ti umay nalaalaang. Payan anak ka, anyat na pasamak. Insalda na madgayam ti titulo ti dagak amapukpukaw. Anya, Imay itay dito'y balay tinangisaldaan na iti titulo nanang. Kitaan nyo kit nidag iti papeles nga iduldulin nyo dita. Ang mga no isumutan ti isaruno na. ay una yun day di akapsa. Nalaing dayjay nga agulbod kat. Inululbodan na ni Sir Lucas. Iso na isalda na ti titulo ti dagak. Lakay, si kaman pa'y timakam mo kadagiti upin. Mapanak iti ayan ni nanang. Talaga ang madepresa ko no kastoy lang. Madepres nga ibagbagam mo tita. Maistresak nga rudan. Kasaritak ni nanang. Ang mga nuad na maipabulod na. Naban ka kano matigibalayaw. Ban? Bawal ka ijay, gapoy tinaramid mo. Sana mabalintikas na. Saan mo't abalay ni Hilda ti balay da nanang? Sigurado ang madanagan da no adamanin takawam mapapeli si jay. Asino ti pagparparikutam. Makitam day ta abunga ti aramin mo. Agraman kabsat mo, awanan pa nagtalik na ka.
nang sabet. Adda ka din ni nanang. Madama ti panaginanana. No planom ti umay umutang, ununaan kan. Awan kwarta ni nanang. Diyak kaya ti may demanda din ko. Parikot mo matan aday ta. Kasapulak ti titulo ti dagak. Iso apa nga asim tagbayad kan. No saan? Siyak a mismo ti mangidemandakan ka. Uray kabsat na. Idemanda naklat ta. Asino nga min tinangibaga amapan mo isalda da dya titulo. No di ka kat agraraman Pangasimading ko. Mabagti taklakit dinukas na ilaang. Ay, saan man asyak ti butbut ngam? Sulbaram kit ni ti parikot mo. No amom ngamin nga awan tinamnamama pagbayad mo, isardeng mo ti umutang. Mairaman pa yan, itiray ta parikot mo. Talaga ang mabagti tak. May stress ak launa yan. Di nakbutbut ngan kunak manan. Nalaing kayo nga umutang, kas kadamang isalda iti kumkumpurme. Ngam pa nagbabayadan, iba kayo ang may stress kayo? Iba kayo akas la mabagtit kayo? Inakdramaan akas ta, Laglagi pam. Ano saan ka kumanga imutang, di awan pagparikutam ita? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.